大家平安。Jauh-jauh tu soal kajian nyaman nama kacinana sulivat. Sakatu soal kajian nyaman orca sepui na kai nuat semas imazai tua pitirua sangasan imazai tua rusa sulatan imazai tua ita kayam pacuta purwa kayam. 彼得前书2章1到10节。Manasika berisana no nakuya-kuya a penolat mayanga bensa a minangwaan a patara mayanga a penual toa ari-ari sano kiparo tau sipalak a rumamat sano kana salinga a pororo toa zwa na machinki a tatekeren nuata vavaka amti pai kimuna alemtu sanu ka mapas linganga a maromavana sini vici ke itwa sisiwa maya tuchu na kiringa wangamu tua ro kilivakana cemas liadetu tua ta marairai a walalu ta a chilai a siniveri no marka cau-cau lakwa piniri no cemas saka sinam pazangar timun uta ulamuna nakiparo walalu ta acilai sanu ka masam kakaizwanan no vavak sanu ka masam sinam parawa sa parkalai sanu pagau-gau tua zwa apaka tua vavaka sipatavatavang a uri kinareva noa cemas a masang kinudani Yesu Kristo aya tua namaya tucu a zwa a sisiu na peniri akan tu ita tua namasang parawa sa acilai aku sinam jajas a acilai ai putu-putu ngapi sian a naki paparanga taya maju ini angata ka uri masuram angata inaya api tanumo na namasarwanga at sau-sau ay chua acilay na masam paravats lakwa tua ini ka namasarwa at sau-sau azwa acilay siniverit no marka seman uma-uma na masang tala pazangara na nga tua jaja sa acilay tua uma inaya au na masang sa sitakudusan acilay na masang sika etse-etseng tiagod inaya uta itua sisiu zuma sisi takudusan niamadu ayatwa inika namasaru tua kai noa cemas au sinika namaya tutsu awarong uta noa cemas lakwa timun piniri noa cemas anu kinazukwan na masang parkalai mun noa huangti sinang parawat semun ta'ala-alan piniri emu nuat semasa ta'ala-alan dinaw lemun nuat semasa pasasat saja atwa seremareman sano pasazwai tuazwa na semina mali ya teral ni madu to no sitau cikaran tua na semina mali ya kinudan ni madu ka taisangas ini kamuna namasam piniri noat semas ta'ala-alan lakwa tutsu namasam ta'ala-alan nangamun ni maju ini ka muna pinauraura lakwa tutsu pinaurangamun ai chu kai noat semas sinivi chikimazai tua 彼得前书的2章1节到10节 ay cholinotian kinsupu nangagamalu sakatu chua ka jaman-jaman asini putarwan tianukin
宝贵的活石呀，宝贵的活石。今天每个基督徒也都是宝贵的活石。当我们是否渴慕上帝的话语？上帝的话语是让基督徒成长茁壮的灵奶，会带给人生命的力量。身为基督徒，我们是否仍持续追求真理，或是自以为拥有真理而自以为义，以自己的想法论断一切，却忘了上帝的怜悯？基督徒所宣扬的信息是让人离开黑暗进入光明的福音，而不是让人从光明落入黑暗的祸因。虽然在追求信仰的道路上，基督徒无可避免遇见黑夜，就如耶稣也曾被讨厌、被误会、被陷害、被厌弃，但是在这些经历中，上帝的亮光会帮助我们看见他的美意，使我们不断心意更新，能活出新的生命。Sinaya tankin tu soka jaman-jaman latinana remaloi satinana kemudian tu tijen anamasam 宝贵的果实 lana kisamu latinana patudu tamana kiliva kenua semat latinana 不断的更新anamakana 活出新的生命 ayakana pasmarau jamken sakatu soka jaman-jaman sinipakinu jamken如何才能成为属灵圣殿的宝贵活石，在其中做圣洁的祭司？是那样讲的见，那今天那个么浪啊，给你们能，啥个改努力？上帝呀，愿你关照我，使我更加认识你，并求你帮助我看见你的美意，使我心意更新，活出蒙你喜悦的新生命。奉耶稣基督的名，阿门。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kacinana misla selanga sumupu tua kainua cemas lacinana remaluai lacinana pulingalingau tua sini pasamarau tu soka jaman-jaman lacinana masih joto cakini turuan na cakemelang tua kiliba kanua cemas saka nama ngwa ejin ama pulat aikana pasamarau saka lamunana sudiva tu soka cakini adavan大家平安。